mawi kena mastu iki keketus tutur sila dharma begawan para sara merabi Sir Dewi Satyawati matamu di tengah ning prasuta madrue putra mapesengan begawan biasa begawan biasa ida membangun asta dasa parwa begawan awaruci mamba baosin tan emas Wodan begawan awaruci ring begawan biasa melarapan tuk kau tuaman asing asta dasa punika waluya raga pangintas rares kapin tuk ide begawan awaruci kesaring-saring maksu diuna kasas tanin samus caya resak kumpulan luwe maksud dasa punika sami sampun wangsuh ring samuscaya daging ipun dasa wan wesam payana maparah dharma ring sar
Mejaya. Sekadi sor puniki. Dewa Sang Raja Janomejaya yen umape